Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkela kulbal sahun chikreheb liqaqanjela in solok salisantilhu lishkholomi liqatsolbal chiru likutana in nashche libokok relaj Abraham. Sali capítulo 10 relihu Génesis nashche chikama in akshna ak ratinobal lejunjung ak rikyajil ut ak shtenamit lejunjung. Génesis 10:5. Ha in yochishkutbal chikuchan runak litenamit kish hirrib sashpen chishjunil ruchichoch chitepal manak chitenamitul abanan toshik salihu Apocalipsis sali capítulo 14 versículo 6 barquinashche chirichikaan kikwil junchikli ángel yo chishikang sashchili chosha kwang chakrikin jun lichabil esil limaga rosojik ha antentosh puktesinkil rikineb li kwangkep sa ruchichoch chanchikamain huakwi rikineb chishjunil li amaq uttenamit yalakchan reru neke ilok ut neke atinak. Kaya kretal nakakwa huli esil li ahel rut tishnaw li ruchichoch anakakwa nakakwi. Chirish li chabil esila lain. Nakakwa li kolbaib. Ut naklikakwa Jesus lah kolonel. Ta hayek chichalk. Hukanak ahel rut chakahunilo. Hupoyenam sa shben chishkuni li ruchichoch. Ta kakawde sikib. Naklisantil hu nashye. Nakchokre chishkuni lep li tep. Chokre chishkuni lep li tenamit. Jo chi atinak chirish chishjunil lipoyenam mokosik bilep taru naraj nashche nakna atinak chirishep li khokyalep li tokhmahi neke paban li tokhmahi neke rabi li chabil esilain qaqretal chanrunak liqaqwa Dios kishpoq liqawa Abraham haina qatawsa li hu Génesis capítulo 12 1 tokhsali versículo 9 y versículo 1 nashche elen salan sashyanqeb la komon sarochoch la yukwa ut achu salin tinkut chakuchan. Akwikint kwisi hunsh nimal rutenamit tatko sobtesi ut tinnimobresi lagaba. La atat kanak chokshyo lebal li usilal. Tko sobtesi heb li te osobtesin gagwe ut tin mahekwe li te mahekwan gagwe. O sobtesin bilaqeb sa lagaba chishjunil li tenamit sa ruchichoch. Kakekretal nakliqwa Abraham muko toxsah kwinta nakishkanab chaklish tenamit lishnashchukwa. Ho la hushkak alchan 75 chiap kwankrelach Abraham nakki elk shak aran salinajej aran. Lisantil hunash cheque naklach Abraham kishkam chishjuni li hokyal kwankre eblishmos matohatachik li rishakil halli qana saray. Tokhretal nakkikulak salinajej kanaan. Lisantil hunash che nakaan kishbenirib sa eblinajej utnash khaljalish naaj kokatqsa chan li versículo 9. Marili patsomaan kautak liqaqwa Dios kishboqlach Abraham re tishkanab chaqlish choch tishkanab chaqli rech alal eblishnash chukwa li rajom tsaqaliqaqwa Dios rikin lishboqbalach Abraham haan naqtarax qobankil khunaq lishtenamit li khalanaqe brach chiruchish khunileb li akwa bekhiyom khuntesal li kwankebsash ben li ruchichoch saib chaqli kutanaan eblitenamita in Maka aqeb rakhlish akwabeh, shbanaqlish akwabeheb, ha naqrakhakwi liqaqwa Dios. Rikin lish kwanjikeb, rikin lish banuhomeb, teshkut besirach chiruheb litenamit juntesal, chan rush sahil te kwanq lipoyenam, naqte suqiq rikin lachjob tesineleb re. Kuishqak eretal, ebli versículo lish qabichaq, naqliqaqwa Dios kishyerelach Abraham, naqlitenamita in, ke kanabak re naqteshk amrach osobtesiom. Osobtesim ilaqeb salak aba chishjuni li tenamit sa ruchichoch chanqe li capítulo 12 ut versículo 3 re li hu Génesis. Barkwan li kirrataw li qagwa Dios naqteshbanu eblish tenamit. Relik chiyal naqli chabilal li shbabankil li shaqrab li qagwa Dios. Re naq chishjuni leb li te iloq re nashe li hu Deuteronomio yal naqli nimla tenamita in kwang shchoshail na leb ut sebeb shkaush chaqebe. Hanrakh naqliqaqwa Dios kish sikru li tenamita in renaqte kwanq sa tikila chiru liqaqwa Dios ut teshkutaqwi lishtikila lishcholiqaqwa Dios chirueb li tenamit juntesal. Lisantil hunashche naqwi haneb teshbab ut te abinq chiru liqaqwa teshbanu chishjuni liqaru kishpatz reheb te osobtesiq chinum tajenaqchan. Abanan kwinqa te abinq kwinqa te pabanq kwiteshkanab liqaqwa Dios Hali majekwal chik li teshkul ut ha chik li kam kteshtaw sa shnaach li yuam. At kwaskwitz in nik oshlala inak chikahunilo nakatawrach
rechaninki li khunelik yuam. Chanrurak toruk rechaninki lain. Sashpabanki lishchakrab liqagwa Dios inkana khalak. Utlishahom liqagwa Dios inka ahkuina khalak. Aban liqahonal jokepchi khalak. Mokon liqagwa Jesus tol elq. Reshokbal chishkhuni lishkauresiri. Utlihokya li jokepch kauresinkil rib anakwan. Bantio shakwe naqshinakuchbini chiru lihunkamoka insa liqakangel tsolok salisantilhu ninkela waqbal re naqtinakuchbini sa junchik liqakangel.